Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Inyeshyamba za M23 n'ingabo za leta ya Kongo zishyikiwe na Zalendo zirahanganye kuva ku cyumweru nijoro kugeza ku wa mbere. Itariki ya mbere Kamena Buhimba ni muri teritwari ya Masisi muri Kivu Amajyaruguru. Nk'uko amakuru aturuka muri ako gace agira mu kinyamakuru Actualité bitangaza, ngo imirwano yatangiye mu masaha ya 7 z'ijoro ku isaha yaho. Irimo intwaro ziremereye n'izoroheje kugeza mu gitondo cyo kuwa mbere imirwano ikomeje Buhimba. Aya makuru yongera ko iryo ry'ingabo za leta ya Kongo ryagabye ibitero ku bindiro by'inyeshyamba muri kariya gace ko mu murenge wose wa Nyungu. Birava ko FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bayo barimo kugerageza kwirukana inyeshyamba za M23 Buhimba. Iyi mirwano yabaye nyuma yabaye muri Kibati ni muri teritwari ya Warikare, aho impande zombi zirwanyira kuva mu ijoro ryakeye. Nararanganisha amaso y'amakuru byandikirwa muri cyo abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Mansiko mu baturage muri kinyamakuru z'imyigaragambyo mu gace ka Nanyuki ni mu ntara ya Ipikia bamagana umugambi leta zimwe za Amerika wo kubaka ikigo cyakira abanyamerika barwaye Ebola cyangwa se bakekwa ko barahuye n'abayirwaye. Abigaragambyo bavuze ko bafite impungenge z'umutekano n'iz'ubuzima, cyane cyane ko Kenya itegeze ibonekamo umurwayi wa Ebola. Hari kandi amakuru avuga ko indege za gisirikare za Amerika zayeje abaganga n'ibikoresho by'ubuvuzi muri ako gace, nubwo urukiko rwo muri Kenya rwahagaritse ibikorwa byo kubaka icyo kigo mu gihe gitegerejwe ibizava mu rubanza rwo bareze babyamagana. Ikinyamakuru The Star cyavuze ko amashusho n'amavideo byavuye aho imyigaragambyo yabereye yerekanaga imbaga y'abantu benshi bari mu mihanda minini. Bamwe mu bigaragambyaga bakaba bari bafunze imihanda mu rwego rwo kwamagana umugambi wo kubaka icyo kigo. Umutekano wari wakajijwe cyane mu mujyi wa Nanyuki, aho polisi benshi hamwe n'ingabo bari bohejwe gukurikirana iyo myigaragambyo. Uko amasaha yagenda agashira, ubucyamenere bwiyongera ubwo polisi yagerageza gutatanya abigaragambya no gusubiza ibintu mu buryo, bituma haba imirwano no kwirukankana hagati ya polisi n'abigaragambya mu bice bitandukanye by'uwo mujyi. Uyu mugambi wo kubaka ikigo cyo kwakira abarwayi cyangwa se bakekwa Ebola watumye haba impaka zikomeye mu minsi yashize muri Kenya, aho abaturage, abayobozi b'inzego z'ibanze n'abandi batandukanye bagaragaje impungenge ku ngaruka bishobora kugira ku buzima rusange n'umutekano. Kugeza ubu ubutegetsi ntiburagira icyo butangaza mu buryo burambuye ku byo abigaragambya basaba cyangwa ku cyerekezo kizafatwa kuri uwo mushinga. Ninyabije muri Uganda abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Banitswe impaka zikomeje muri Uganda, bamwe bayishiye umuryango kwamagana ikigo rya Dr. Lawrence Muganga ku mwanya w'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Umutekano w'imbere mu gihugu, bitewe n'impungenge zijyanye n'ubwenegihugu bwe ndetse n'umutekano w'igihugu. Ikinyamakuru Chimp Report cyanditswe ko itsinda ry'abantu bise The Concerned Citizens of Uganda ryandikiye inteko ishinga amategeko risaba ko Muganga atahabwa izo nshingano hadasobanutse neza ubwenegihugu bwe. Abatavuganwe n'ikirwa bavuze ko hari ibibazo bikomeje kwibazwa ku nkomoko y'ubwenegihugu bwa Muganga Kivumbi, ndetse bamwe bagasaba ko habanza gukorwa igenzura ryimbitse mbere yo guhabwa inshingano zikomeye muri guverinoma. Hari n'abavuze ko ikibazo gifite ingaruka ku mutekano w'igihugu niba amakuru yose adasobanurwa neza. Impaka zikomeje gukura mu nyapolitiki no ku mbuga nkoranyambaga, aho bamwe bashyigikiye Muganga bavuga ko ibyarego bifite impamvu za politiki, mu gihe abandi basaba ko gukorera mu mucyo no kubahiriza amategeko yerekeye ubwenegihugu n'umutekano. Kugeza ubu leta ya Uganda ntiratanga ibisobanuro birambuye kuri ibyo birego cyangwa se ku cyemezo cya nyuma kijyanye n'ishyirwaho rye. Intandaro y'iyi mpaka ni ibirego bivuga ku mateka y'ubwenegihugu bwa Muganga Kivumbi. Abatanze ikirego bagaragaza ko mbere afite ubwenegihugu bw'u Rwanda n'ubwa Canada, kandi bakibaza uburyo yaje kubona ubwenegihugu bwa Uganda mu buryo bukurikije amategeko. Abo barega kandi bavuga ko amateka Muganga yavuze ku muryango ubwe we, yavuze ko sekuru yageze muri Uganda mu mwaka wa 1940, bishobora gutuma bakwibaza niba yujuje ibisabwa kugira ngo umunya-Uganda kavukire hashingiye ku ngingo z'itegeko nshinga zivuga ko inkomoko n'imiryango byari bizwi muri Uganda mbere y'igihumbi 1926. Abatavuganwe n'ikirwa rye bavuze ko hari ibibazo bikomeje kwibazwa ku nkomoko y'ubwenegihugu bwa Muganga Kivumbi, ndetse bamwe bagasaba ko habanza gukorwa igenzura ryimbitse mbere yo guhabwa inshingano zikomeye muri guverinoma. David Segishoza Jenerali mu ngabo za Uganda nawe yakajije impaka ku ikirwa rya Lawrence Muganga nka minisitiri wungirije ushinzwe ibibazo by'umutekano w'imbere mu gihugu. Segishoza yavuze ko amategeko ya Uganda yerekeye ubwenegihugu bubiri yashyizweho mu buryo bwitondewe kandi bisobanutse neza, bityo bidakwiye kurengwa hakoreshejwe ububasha bwa perezida bwo gushyiraho abategetsi. Ku rundi ruhande abashyigikiye Muganga bavuze ko nta tegeko yishe kandi ko afite uburenganzira busesuye bwo gukorera igihugu cya Uganda niba yarabonye ubwenegihugu mu buryo bwemewe n'amategeko. Segishoza yavuze ko ari mu bantu baharaniye ko ubwenegihugu bubiri bwemerwa muri Uganda, ariko ko inteko ishinga amategeko yashyizeho amabwiriza abuza abafite ubwenegihugu bubiri gufata imyanya imwe n'imwe yihariye, cyane cyane ijyanye n'umutekano n'ubwirinzi bw'igihugu. Ati ikibazo si Dr. Muganga ubwe, ikibazo ni amategeko. Yongeraho ko umuntu ufite ubwenegihugu bubiri adakwiye kuyobora inzego z'umutekano. Agiranye n'Ubwongereza aho yavuze ko umuntu ufite ubwenegihugu bubiri adashobora kuyobora urwego rw'ubutasi rwa MI6. Impaka zishingiye ku ngingo y'itegeko rya Uganda ryewe n'icyenda zivuga ko bamwe bafite ubwenegihugu bubiri batemerewe kuba minisitiri cyangwa se gufatira imyanya yihariye ya leta. Abatanze ibirego basaba ko habanza kugaragazwa ibimenyetso by'uko Muganga yaba yararetse ubwenegihugu bwa Canada
mbere yo kwemezwa muri uwo mwanya. Ngire muri Uganda ariko polisi y'u Rwanda yakomeje kugira ibanga ku iperereza ririmo gukorwa ku wahoze ari perezida w'inteko ishinga amategeko Anita Yamonge, itanga amakuru make ku rwego n'aho iperereza rigeze nyuma y'ukwezi hafi ritangiye. Aganira n'abanyamakuru ku wa mbere, umuvugizi wa polisi ya Uganda Kituma Ruseke yemeje ko habaye igikorwa cya polisi ariko yanze gutangaza ibisobanuro birambuye ku byavuyemo. Abajijwe n'abanyamakuru ko ibintu byifashe, Ruseke yashubije ati abanyamakuru bari hafi cyane y'aho igikorwa cyabereye, hari n'abafite amakuru menshi kundusha. Yego habaye igikorwa, hari ibimenyetso byafatiwe ahantu h'ingenzi hakorwa iperereza, bimwe byafatiwe mu ruhame ariko hashobora kuba hari ibindi mutazi. Igihe gikwiye nikigera muzabimenyeshwa. Iperereza ririmo gukorwa n'itsinda ririho rya polisi ya Uganda n'ingabo za Uganda, bivuga ko ryakozwe mu buryo buhuriweho mu ngo zifitanye isano na Anita Yamonge i Kampala no mu karere ka Bukedeya ndetse no mu biro bye byo mu nteko ishinga amategeko. Abategetsi bavuga ko bari gukora iperereza ku buryo umutungo ufitanye isano n'uwahoze perezida w'inteko ishinga amategeko Anita Yamonge wabonetse, harimo kureba niba umutungo uhuye n'amasoko y'amafaranga yatangajwe, niba yubahirije amategeko no gutangaza umutungo ku rwego rw'umugenzuzi wa leta, ndetse no kureba niba hari imitungo cyangwa se amafaranga ashobora kuba yarahishwe binyuze mu buryo bw'imicungire y'imari. Abashinzwe umutekano baracyari kuri bimwe mu bibanza biri gukorwaho iperereza ariko polisi ntitangaza igihe bazahamarira cyangwa se impamvu nyakuri y'iyo gahunda y'umutekano. Abajijwe impamvu abashinzwe umutekano bagikomeje kuba muri iyo mitungo, Kituma Ruseke yavuze ko biterwa n'ibikenewe n'abakora iperereza. Ati nk'uwahoze ari perezida w'inteko ishinga amategeko afite uburenganzira bwo guhabwa umutekano, ariko niba abakora iperereza bagifite inyungu mu iperereza bazakomeza kuhaguma, niba batazongera kugira ibyo bashaka kuhakorera bazahava bagende. Yongeyeho ko icyo gikorwa kiri gukorwa hakurikijwe amategeko. Yanavuze kandi ko nta makuru yizewe afite kubivuga ko Margaret Etiru yatawe muri yombi mu rwego rw'icyo gikorwa. Ati nta makuru mfite ubu ku mudepite uhagarariye abagore mu karere ka Amuriya, sinatanga igitekerezo ntabanje kubona amakuru yemejwe, nimbona ayo makuru nzabibamenyesha. Polisi yavuze ko andi makuru azatangazwa nyuma y'uko iperereza rirangiye cyangwa se igihe bizaba bibonetse ko ari ngombwa gutangaza andi makuru yiyongera. Ntaravumwe iki gihugu ariko kandi kompanyi y'indege ya KLM yahagaritse iby'agateganyo ingendo zo kujya no kuva muri Uganda kubera amabwiriza mashya y'ingendo yashyizweho kubera icyorezo cya Ebola. Ibi byemezo byafashwe mu bihugu byinshi bikajije ingamba zo kugenzura abantu bavuye cyangwa se banyuze muri Uganda bitewe n'ubwiyongere bw'indwara ya Ebola mu karere ka Afurika yo hagati. KLM yavuze ko nubwo Uganda itarafatwa nk'abantu bafite ibyago byinshi cyane bya Ebola, amabwiriza mashya y'ingendo yashyizweho n'ibihugu bimwe na bimwe harimo no kugenzura cyangwa se kubuza abagenzi n'abakozi b'indege banyuze ku kigo cy'indege cya Entebbe, byatumye idashobora gukomeza gukora izo ngendo uko byari biteganijwe. Mu itangazo rya KLM yatangaje ko yahagaritse ingendo zijya n'iziva Entebbe ku matariki 30 Gicurasi n'iya 2 Kamena. Yongeyeho ko iri gukomeza gukurikirana uko ibintu bihagaze kugira ngo irebe niba ibikorwa byasubukurwa mu buryo bwizewe. Bibaye nyuma y'uko Uganda nayo ifashe ibyemezo bikomeye byo gukumira Ebola, harimo gufunga umupaka uyihuza na Kongo Kinshasa, guhagarika ibikorwa bimwe mu byambukiranya imipaka ndetse no guhagarika ingendo z'indege hagati ya Uganda na Kongo Kinshasa. Minisiteri y'ubuzima ya Uganda yatangaje ko igihugu gifite abantu bake bamaze kwandura Ebola ndetse hakaba hari n'umuntu umwe wapfuye, ariko ubwandu buri kwiyongera cyane muri Kongo Kinshasa, cyane cyane ubwoko bwa bundi buryo budafite urukingo rwemewe kugeza ubu. Ibihugu byinshi birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Ubuhinde n'ibindi byashyizeho amabwiriza akomeye ku bagenzi bavuye muri Uganda cyangwa se Kongo Kinshasa, harimo kugenzurwa ku bigo by'indege, kwikira mu kato ndetse no kuza kwinjira mu bihugu bimwe na bimwe. Ihuriro ry'FCM ritorerwa y'ubutegetsi bwa Kongo ariko kandi ryatangaje ko kugira tariki 31 Gicurasi mu bice bigenzura hari yamaze kuboneka abantu bane gusa banduye icyorezo cya Ebola. Umuyobozi w'itsinda ry'FCM rishinzwe kurwanya Ebola Dr. Freddy Kaniki Rukema yatangaje ko nta cyahindutse mu mujyi wa Goma ko nta wundi muntu wanduye icyo cyorezo urahaboneka nyuma y'abonetse tariki 17 Gicurasi. Icyo akoze ngo rumwe gusa ukekwa. Dr. Kaniki yasobanuye ko igomba hamaze kuboneka abantu 55 bahuye n'uwanduye Ebola, 217 bafite ibyago byinshi byo kwandura bashyizwe mu kato k'iminsi 20 nk'uko amabwiriza y'ubuzima bigenga. Abandi 38 bakurikiranwa mu buryo busanzwe. Muri Kivu Amajyepfo mu gace ka Muhesa gaherereye muri teritwari ya Kabare habonetse abantu 3 banduye Ebola. Dr. Kaniki yasobanuye ko iki cyorezo cyagejwe n'umusore w'imyaka 26 uheruka mu ntara y'Ituri yanuza umugore we na muramu we. Dr. Kaniki yatangaje ko bamaze kuboneka abantu 52 bahuye n'abanduye Ebola muri Muhesa, bari 96 bafite ibyago byinshi byo kwandura, abo bakaba barakizwe mu kato. Abandi 56 bakaba bakurikiranwa bisanzwe. AFCM yagaragaje ko mu mujyi wa Goma na Bukavu hari laboratoire zifite ubushobozi bwo gupima ubwandu bwa Ebola kandi kwiteganya no kujya ipima iki cyorezo no mu bindi bice genzura. Ati mu masaha 20 nashize twasumye ibipimo 12 hagati yo kwifata no gutangaza ibyavuyemo, hanyuma mu masaha 6 ibijyana no gupima mu buryo bwihuse, twita byihuse kubanduye n'ingamba zo gukumira icyorezo. Ishami ry'umuryango w'umubyeyi rishinzwe ubuzima w'Imesi rigaragaza ko Ebola iri kwibasira Kongo muri iki gihe ari mu bwoko bwa bundi buryo, ikaba nta muti cyangwa se urukingo igira, ariko ko kuvura ibimenyetso byayo bishoboka. Dr. Kaniki yatangaje ko hashingiye ku bushakashatsi bwakozwe kuri Ebola, COVID-19 n'ibindi byorezo
cyorezo, FC23 yafashe icyemezo cyo kuvura ibimenyetso by'abanduye n'abahuye nabo ikoresheje umuti wa remdesivir witezwe kugabanya ibyago byo kurimba cyangwa se gupfa. FC23 yasobanuye ko ufite doze 500 z'uyu muti zigiye gutangira gukoreshwa mu bitaro by'Igoma na Bukavu ahagaragaye abanduye Ebola. Ishami ry'umuryango w'umubiri yita ku buzima OMS yavuze ko abantu 5 bari banduye Ebola mu bwoko bwa bundi buryo bamaze gukira muri Kongo rwo kugeza ubwo bwoko bwa virusi butabonerwa urukingo cyangwa se umuti. N'ibyatangajwe n'umuyobozi mukuru wa OMS Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus wavugiye mu muhango wo gufungura ikigo gishya cyita ku barwayi ba Ebola ni ku cyumweru kibatswe mu mujyi wa Bunia umurwa mukuru na Ituri muri Burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Yavuze ko abarwayi 5 bamaze gukira iki cyorezo cya Ebola, hari n'abandi 4 biteganyijwe ko basezererwa mu bitaro biri imbere bitewe n'ibimenyetso byiza by'ubuzima bitanga icyizere cyo gukira kwabo. Yavuze kandi ko icyorezo cya Ebola cyatewe n'ubwoko bwa virusi bwa bundi buryo kibasiye Kongo bugifite ubukana bukomeye kurusha ibindi byose bitewe n'uko ucyanduye apfa vugeranije n'uwa Ebola isanzwe yabanje yaterwaga na virusi ya Ebola Zaire yaje no kubonerwa umuti n'urukingo. Nubwo hari intambwe imaze guterwa mu kuvura abandi Ebola, ibikorwa byo kurwanya icyorezo biracyahura n'imbogamizi zitandukanye zirimo ibikoresho bike byifashishwa mu buvuzi n'ibibazo by'umutekano muke ukigaragara mu Burasirazuba bwa Kongo. Mu butumwa bwa Dr Tedros yongeye gusaba impande zihanganye mu mirwano ibera mu Burasirazuba bwa Kongo guhagarika imirwano by'agateganyo kugira ngo inzego z'ubuzima zibashe kwita ku bameze nabi no kongera ingamba z'ubwirinzi. Agaseke k'amakuru mu karere gapfunyikire nkuru abanyamakuru bakozeje ba muri barandika banditswe abaturage, abanyabwenge, abakora ibikorwa by'ubutabazi n'abandi uburenganzira bwa muntu bo mu karere k'ibiyaga bigari bandikiye ibaruwa ifunguye Perezida w'u Evariste Ndayishimiye usanzwe ari Perezida w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe bamusaba kwamagana icyo ari cyo cyose cyaba kigamije kohereza ku ngufu umunyekongo Babunga Benjamin Watuna muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri uru rwandiko rwanditswe tariki ya 29 z'ukwezi kwa gatanu i Buruseli mu Bubiligi, abarukizeho umukono bavuze ko bakurikiranye bafite impungenge ifatwa rya Babunga Benjamin Watuna ryabereye i Bujumbura umurwa mukuru w'ubukungu w'u Burundi, aho ibigo by'umuryango w'umujyi n'ubuyobozi bukuru bw'igihugu bikorera, akaba yarafashwe n'inzego z'ubutasi z'u Burundi. Bavuga ko umuntu ari umushakashatsi, umusesenguzi ndetse n'inzobere mu mateka ya Kivu, kandi ko ubushakashatsi bwe n'ibitekerezo yagiye atangaza mu ruhame byatumye ubutegetsi bwa Kongo bumugira urwango. Ikinyamakuru SOS Media Burundi cyavuze ko nk'uko banditse uru rwandiko babivuga, icyifuzo cyo kohereza muri Kongo cyatanzwe na Kinshasa n'ikireba gusa inzira z'ubutabera, bemeza ko kiri mu rwego rw'imiterere irangwa n'ubugabanyi bw'isanzwe bwo gutanga ibitekerezo no gukurikirana abarwanya ubutegetsi muri Kongo Kinshasa. Abashyize umukono kuri uru rwandiko bavuze ko kohereza Babunga Benjamin Watuna muri Kongo byaba ari uguhonyora uburenganzira bwe bw'ibanze kandi ko bishobora gutuma akurikiranwa hashingiwe ku mpamvu za politiki aho kubiza ubutabera gusa. Babunga Benjamin Watuna yatawe muri yombi tariki ya 27 z'ukwezi kwa gatanu i Bujumbura n'inzego z'ubutasi z'u Burundi. Nk'uko amakuru menshi ahurizwa hamwe bivuga, iri fatwa ryakozwe bisabwe n'ubutegetsi bwa Kongo bumushinje kuba afitanye isano n'urugaga Alliance Fleuve Congo hamwe n'utw'inyeshyamba za M23. Nk'uko amakuru yakusanijwe y'ikinyamakuru SOS Media Burundi bivuga, ubutegetsi bwa Kongo bumushinja kandi ibyo yandika ku nkoranyambaga za Facebook na X, aho akunze gutanga ibitekerezo ku bibazo bya politiki, amateka n'umutekano byo mu karere k'ibiyaga bigari. Nk'uko amakuru aturuka mu nzego z'umutekano muri Kongo Kinshasa bivuga, abanyekongo benshi bakeka ko bafitanye isano n'utw'inyeshyamba M23 cyangwa se gukorana n'u Rwanda bamaze gufatirwa mu Burundi n'inzego z'ubutasi z'icyo gihugu mbere yo gushyikirizwa ubutegetsi bwa Kongo. Aya makuru kandi avuga ko muri bo bajyanwe muri gereza zitandukanye zo mu murwa mukuru wa Kongo Kinshasa mu rwego rw'ubufatanye bw'ibihugu byombi mu by'umutekano. Mu mwaka ushize, Laurent Ruboneka wakoreraga ambasade ya Kongo Kinshasa mu Burundi nawe yatawe muri yombi n'inzego z'ubutasi z'u Burundi yoherezwa i Kinshasa. Ifatwa rya Babunga Benjamin Watuna ryabaye nyuma y'iminsi mike yabaye uruzinduko rw'akazi Bujumbura rwakozwe na Minisitiri w'Intebe wungirije akaba na Minisitiri w'Ingabo wa Kongo Kinshasa Guy Kabombo Ngwandiyamvita, mu gihe mu Burasirazuba bwa Kongo hakomeje kuba umwuka mubi n'umutekano muke.